Itikyo na buto namin at tuwa ni Godok namin. Alani dia muna permusik namin. Grabe Bang. Asa purjolo majo alolo dalawang tua mata debata si tulus ada. Mau lihatin mga di permusik namin. Itan dia adong ano na kapakatan namin di pangalangkan namin na orang lebih. Asa alolo damang matua mataraja inatasuripada naliat na lulu. Langsung diikuti dia mga rodak ulay-ulay. Mau lihat tema dia mau permusim namin. Yan ang mga liat mga ibugo niya laman namin. Iman na patari dia ko. Dinamarwas mo kami. Ini menjalo pasok-pasok pada masa review di anak do paruman kami siap bagas joroi terhiti-hiti na bosona bada mama rodang lihat di asli lihat gabe lihat perperasan dia habis seluruh pindah perselisihan sabungan terlubung di anak do di paruman kami bada mama. Para buta selesai hubungan langsung mah asa tabohol di Manado Meme di anak kado Parmaita. Pajulo sahabat, pajulo. Oke.
ditikyon. Jadi di zon rohami sian pamurwa muna sian si Batuani Boru sian marka Manukari siahat sinaga soksongan idohor sian naparumuna marka marbut manulubi dohok parlas ni roha ima di lebatang dokon rumah tangga dadigan lain nami di zon. Jadi di sana lima iharoro nami ang kerja nami kalau bumi kamu tuh udah nami bisa luhuk na kolan pagwahon las ni roha nami ma di bartong nami di sikon kalau tuh perang arong puyan noon bumay kami las roha muna di kehadiran nami ma amang kerja nami kerek kamu ay no pinabuhi itu buhi bumay kami apa di tikyon kolan las ni roha nami nama. Jadi sok-sok ini madohot di inang bawa nabosok. Mula tupe horan sok-sok kami dohok magkatahin di zon inang nabosok. Uli diranas maroham ang giyak ba rumah tanggamu, rumah tangga daringkan orang lo tujuran hari. Jaran naon hamu ajaran ni hula-hulat ta. Nang sok-sok lo natutuat ta. Jaran naon mengajari. Ang giyak ba di tikyon. Asa jupang ma dinalahat di abu jupang na di duluan. Asirohan nga amat dari bata. Say tuba na ma tuba boru olah lor di rumah tangga muna tujuan hari Tuhan memana masuk-masuk di partikian tak apa di tikyon. Jadi anak main manopo memahami tuh udah kamion mereka mau amang itina nauri dari internet.
may kamuma na kira-kira naik asam kiat terpasok-pasok uloton di pertikiran mari ate Batuhan mama masuk-masuk asa laporkan dari gar bahwa audion pada ketujuan hari terlebih mati keluar kata terlebih lah hidup buat dipahami sama guru kata nabi mau lihat apa dia pun rajanya guru nabe tabaya kabar persaulian terlebih may itong nang hanyi pasok asa dahon namin seorang yang dua pinatikon hujur di pon kabian mga tuloy pa mga lakar raja na umuran namin sa itu si madapotan persaulian. Jadi di kita na marhamaranggi dia muna pura sugot tuk songonipin na boy terpatupahami sa tumat tubuh muna deh. Las marah muna si titik masuk pagulang-gulang pangarahuna o tik sosadia na boy terpasat kami sa tumat tubuh muna boru beri do ibeberi sili sabungan amat dari bataman tong namang gohi pasu-pasuna. Ano si kopami mabuti wala nabi de palotikion Badama masih di dewa sahabat naik.